أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم من تنكنيني mama a ta udingranu aro a gole laqu o kuin qarqar dogata tiringanda nyuma ara ya garma kan kare ya ma ustazunu sidin ustazun su ko mande wa su ko mande kuin na mama kenan gale wala laqike orni dangita inshallah. Umar mu ora koyin nanti gajangen qurayni Abu Ubaida Amir bin Jarrah akendi hawana mekita hawen kuna nanti antiro siratana na ike mere nyugo ke kina Abu Ubaida ya wiro kiyana ahwa toyen Jarrah al Jarrah kembrenga Abu Ubaida kama kamu ini jonko ya hawage hawen na de robanga sui Abu Ubaida okenno ko evitene okento kono ndaro bangitane hawen ka hanawo amundunu jamandi ni jonko ya maketa igari mekita Abu Ubaida ra sai to evitene mo evitara makita keta hawende jongo eti kahanga au kama ndo kahanya na kadu Abu Ubaida sayyidina Abu Ubaida akengo kama ne kalenya au kama kahangemu keta udalame Abu Ubaida ra tuiga make karna mbugi kane au kienta uni ya irantari kahirita na kari kembere na sayyidina Abu Ubaida akusagara kahanya ngane hawen kama na hawen kari kembate suri ara hawen kari kembate suri kenna ngale sayyidina Umar al-Faruq aken kahana rin negara mekita Badr Qurayni arin negara mekita an negara toyen al-As bin Hisham al-As bin Hisham ken Umar region ko ime ken qusu ire kahanu utro me Umar ma amusala ken qusu Umar ra kanin charo bakanu na samu Allah ren to Umaru aken yan koto idinandi dina sahaban kusi Umaru yan koto dina nan koto Umaru ya ma adina nan kota ma musir ken saura anta sirasu musalana Allah bindi Allah ga himbe faringa himbe Umaru anta sire musalana ken ya sabuna kuza ya hawa ke kannen charo bakano amma haram musala ken nan ya le gajan yan qurayni badri kota ila honu qahana mana burawu ngure na kanga ila honu ngaranteliga nan same ken kane Allah hare ne mando kisenga kama ara koyi sahaba nu nan di ho gani Hashim sore ho gani Hashim ranke kingani banu Hashim dongu tuma ken kuma kase banu Hashim qabilan seru yorni gajan ke do serunya bate nay salama won ko na wonti isono mendi way tora maken salama wo Allah haren kadno ora ko inandi Hashim ran kondi sirbane begra Allah haren koni kina Abu Lahab banai Abu Lahab kina Allah haren koni ora ko Badr kota akemari na sawunya atikatu agara kuyubenya Abu Lahab watu nanti Hashim ran ko ku kembiti batrai Hashim ran ngana kuyina himbe wari kembangena qomi soban quray Abu Lahab wo kendu adan kana wonte wotiya kiya sawuni amar gajan ke qurayni bo Abu Lahab akenya na Allah ran qonnagu Hashim ran kondi aro aremu nyugono kendanga hale Allah ran da koyi nanti sahaban na maki Hashim ran goyi na mawkari kawara be gadan ken wora ken sawa ataron gama bo gajan ke qurayni Hashim ran ko dandanu yino kebe na al-Abbas yino kebe na Aqil bin Abi Talib ken ka hana yino ken Ali me akhi wonga aro Nawfal bin al-Haris ora koyi Ubaida bega bugu Badr Quray aro Utbata gara I jongo ime Ubaida bin al-Haris ken Harisi bi hay ken le men hay Nawfal ke anay ora koyi nan Harisi ke ken Abdul Muttalib le nyu hana ken al-Harisi ke gare men Nawfal ke ora koyi nan Badr kota a sirbin gura mubarazatu ya Hamza ro Ali aro Ubaida ke ka akhi wonya hake ken Nawfal ya kuni Hashim ran ko
ibu badir kota do khurasun bate bo kebe gana aqiliya urake mana burawo ira angarntel ga nasidi kenne ngale nawfali ira ken khana ngarntel ga nasidi na sawnya Allah harinda koyi nan tunama hasimran konkari kennange halle kebe gani aliya akendo Abu Sufyan al-Lenyugo iwati kenda Amr bin Abu Sufyan aro ken jonko ime kendo Ali le jonko me gajanyan qurayni aratu nandi keta ikero jarndenya hagari jonko ime kena aliya aratu moyenda kenno qusui arika hanseri ni dukina aliya kenno qusui Ali rarga nasiti kennange hale An-Nadir bin al-Haris An-Nadir bin al-Harisi iraken khana mana burawo irangar telga Nadir bin Harisi akenyi qonnai Allah haren dangani ni arsalama onda akinda Allah haren qoni mosiri wara Allah haren tambindi tamben su khemba Allah haren ngane kamana Qur'anan qara sahaba nunda aken qana wara tawala haren tate nasirun khili tilli ige qana Qur'ane go kharna akenyira agana da shamin jamani ni aro farsin jamani ni kitabu qasu ani kunya qarna aro qissa qasu ani kun qarna ganari awtna Allah haren qalleme ikira woni tay kembra surungo korna qanai kembira ngai wa ken qallen teringana awtin surunno bu Allah haren wona ma qur'ana qara kannen teringa qur'ana ayai ahatu so kenya yitin qur'ana ri qur'ana yan kana ta gen kabara ken yitin qamo aytini law nasha'u la qulna misla hadha in hadha illa asatirul awwalin An-Nadir bin al-Harisa kenya golle nyike ara Allah haren tambini mosiri kembira nga badir kota ira ken khananga iranga ranteliga ira mana brawo na city kenan yale Uqbatu bin Abi Mu'ayt ken kara Allah haren koni mosiri ara Allah haren koni dingira gabe o wala la khidangin tondi ora ken katai karan kare yare ma Allah haren ga salina al-kawari salama on joparu akenya da nyogomen pallango nyogomen ga sare ken pallango adiga ken utuna le ken jurumu Allah haren yonkulandi na Allah haren to sujude yandi aw salina tangen tudunte wosenga ara nyogomen pallango ara ken jurumu Allah haren yonkulandi ma Allah haren makata yonkulan wuro tun bakawre Allah haren tangen tudunte yanto maketa ho andi ko Fatima tura az-Zahra sayyidatu nisa'il alamin hodiga ko nikenda kembira Fatima tu kitenali halango kyautu baga Allah haren yonkulan gama kembira wala kun khabaran sawu ataron gama wala la khidan to gode selbera ken gollenya ken Uqbatu bin Abi Mu'ayt badir kota ira amana brawo ira ngarntelga aro Abul Asi bin Rabi akenyi Allah haren kaliwe kake kota anyiro kahirun bangya badir kota anyiro kahirun bangya akeni Zainabu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenkina Zainabu kinai Abul Asi ke Zainabu kinai bo kilen kanyaro kilen yaro Khadija khana nawa kembira Abul Asi badir kota aburo kahir numbate ura angar delga kembira kendangi halle aro Mutalib bun Hatam ila ken khana ngar delga serebe gara ken ngar delga ken Abu Ayyub al-Ansari Allah harin jati kenya arga Abu Ayyub al-Ansari ken Mutalib bun Hantama kenda kelliga kenda ngale Abu Wada khana ila ken khana arga ken kayin do kahir num banga ila ken khana mana brawo ila ngar delga aro Suhail bin Amr aken khana sigira khore kahir nundi kadan kada ya ma Hudaybiya kota himero Allah harenga woni suluhunya ago suluhu sulluwan kahir nuwa keta no kuma yan kanto aw kengina Allah harenga suluhu no khurunto ara kunsu ko man tangir kahir nuwa ko mi kem misali ata Allah harenga ngani serebe gana bugo kuri nanga ngu Madina nanda range mbate Madina keta luango ma onarga on sagetai bo serebe gana bu anku ni nando kuri luanta ma anarga kembere ngara kuri me kutu serebe ga kamana sehle ma wanya sulhu kedi ken Suhail bin Amr yayi akhbarin gabe kembere ala kulli hali ke kota anyiro kahir numbate ura angar irangar telga ura mana brawo Suhail bin Amr kembere nga serebe ga kelga wati Maliki bin Duhsum kenarga nambu Banu Salim bin Auf nambu ken qablandi kembere nga Wahab bin Umairi
ila ken khana ngarntel ga badr kota wahab ibn umair akeni umair ibn wahab renyo shayatin quraish wakati himbe ni quraish nun shaytan akelle ni wonya haike wahab ke umair ibn wahab akelle men wahab ibn umair ke wakati himbe ra shayatin quraish nun shaytan kembere nga ira akelle ni won khana riga badr kota na siti na kahu manaburwa kembere serebe gara kelliga ken sayyidina rifa'atu buni rifa'a kenya na riga kenna nga hale hono ti asim bun sabiti ali ra kenkari kenna nga hale uqbatu bun abi muayti ura kenga ndele ora khawani katakane Allah hare won nyamare yankini nanti unakari nanti ali nakari taro gumi ngora ko nande asim bun sabiti ti Allah hare nti kenya nakari annadir bun al harisi ar uqbatu bun abi muayti kembere nga kusoro hilli igarti mana burunga Allah hare no khunga yero la khiga orno kutundi Allah hare nti na kusoro hilli karibakano ina kubu serunta ngure kun nyamunye ina kubu serunta ngure kenna qusui ali Allah hare ali ya nyamari nanti ana kusoro hilli kannen jaro hono khana ra koy nanti asim bun sabit tala hare na kenya nyamari radiyallahu anhum kembra tikena kara ala kul hal bo keni serebenu ga mana burawo bo himenu ga karaga badir kota ora khewoni katai ka purka en fami o wawtunu qabila sir haqa be ga kara ora khewoni kati kenga purke fami go kitanai kembra banu abdu shamsi serebe ga kara do kahir num bangenga kembra na hono wo kenkale hanzalatu bun abu sufyan de ni wo ti hanzala kembrenga kendo zaid bun harsa kendo hanzala tura megemu gajangen qur'an badr kota kendo qusui gajangen qoto iro menga har zaid bun harsi ara hanzalatu ara kari ke kotanga zaid bun harsa ara hanzalatu ara yankari kembra ke akhi tanawno wata al haris bun hadrami aro amir bun hadrami aghinu hillani ora ko nanti arajaban qasunga gajenge bega giri arajaban qasunga kana abdullah bun jahas Allah rengara abdullah bun jahas nya kurebe yungumenga ganya arajaban qasunga megara amr bun hadrami gara kenkari kembra kun akhi wuhili ya haygari badir kota nanti woni tamatuwe liga akhi wona kana amr bun hadrami kembere kumpili banen to al haris bun hadrami aro amir bun hadrami kuri mena nanti woni akhi won tambotu liga gajenge be ganya arajaban kasunga kembere saabana kembere ramadana badr gajenge kenya sun kasunga kembere kusuro hilli ku hilli sukra badr kota ka kebe gana haris bun hadrami al haris bun hadrami serebe gara kenkari ken sayyidina nu'man bun hasir kena kari kena haris bun hadrami kebegani amir bun hadrami ammar bun yasir ra kenkari sayyidina ammar bun yasir kenda kenkari kembra kusro hili isuka o manten kara badir kota nay iri meni ti worni tambo tuwe liga akhi wana kena amr bun hadrami kembrenga kenna ngale umayr bun abi umayr ke aro ire nyugo kembre kundo kongem ken salim maula abu huzaifa kembrenga kendo umayr bun abi umayr gemu aro are nyugo ila mekita gajangen qurayndi kebe gan salim maula bun abi huzaifa kembra kenda kusro hil sukari ala umayr bun abi umayr kadin nan tlana are won kana kari kebe gan zubair bun awam ya akendo kona mekita keno ubaida bun sa'id bun al-as kembra azubairu ra kenkari atlana al-as bun sa'id bun as kiani akhi wonga ke sa'id bun asi
ara yugun pili banin ubaida banin al-as bin saidi kemirenga az-zubairu ara kusro hil sukari zubairu ara kusro hil sukari kennan hale amir bin abdullah ali khanara kenkari amir bin abdullah ali khanara kenkari aro utbatu aro shaybatu aro walid bin utba ogara kebe koni badir gayangan jopara surasigi hana bega bu nanti iwo megge malimaun dongu aro uqbatu bin abi muayt ora ko nanti ali raken kanen charo ta Allah haranya mariya dongu akon banu abdu shams qablandi surata miro hillo kenyan kara badir kota banu abdu shams qablandi surata miro hillo kenyan kara badir kota kun surata miro hillo utbatu wari shaybatu wari walid bin utba wari aro uqbatu bin abi muayt ken kana wari Allah harengara ali nyama nan tan himbe kanen charo yoro lakhay worno mana burundi ira kem mana burawa kem pale wora kari kembiranga serebe ga kara banu abdu shams qablandi kenni kusro tamiro hillo donc kenna ngale banu nawfal bin abdul manaf kembiranga kun qablani serebe ga kara al-haris bin amir bin nawfal keno kuna megda keno sayyidina qubab bin usaf kunya na megda qubab bin abi usaf kembere ngora megda hara wuce mallato kebe ga sayyidina qubab bin abi usaf ara al-haris bin amir bin nawfal kari nambu banu nawfal bin abdul manaf qablan kenan hale kebe gani tu'aimatu bin adi bin nawfal ali kendo ali khanara mekita ali ra kenkari tu'aimatu bin adi bin nawfal kendo ali ra mekita ali ra ken khana kari ali koni aru hamza ikunyi gantaw badir ko dande kampiran kay iro kahirin ra mekita duro wa kalli bakano nantlana seratana nunde man ne qalunti man ali aru hamza badir ko ta nyigan taw musri bakembrenga kebe gani ke qabla sirenga kebe gani banu nawfal bin abdul manaf surahilla ankara kundi ra ko nanti al-haris bin amir bin nawfal aro tu'aimatu bin adi bin nawfal kusrohil kara baga ke qablari kembra kebe gani banu asad bin abdul uzza bin qusay kembra kun qablandi surokrage ankara ken kun surokrage kebe gani zam'at bin aswad ken ka hanan sirai himenu kallenga malun Allah harenda zam'atu bin aswad serebenu igayan sawina ambar kon girni baka hashimran kon kama aken takhayyudi zam'atu bin aswad takhayyudi Allah haranga serebenu kawanan to mai kari aken ka hanan takhayyudi qoma abul bakhtari wagara ken kallen qisan sa'ata rongo mamoy wa zam'atu bin aswad aken do kona megemu aken do sabit bin jiz'i kenyana zam'atu bin aswad kari aro sa'ida boketa zam'atu serebegara sabitu dema zam'atu kallen ali aro hamza ran kun qara iqallun kari idan inde wakuma da kata hotanai ura sabit aro zam'atu ri wari me kita ura sabit dema na zam'atu kari kenan ali ro hamza kenan hale kebe gani zam'atu re nyugonga zam'atu bun asad are nyugo kenan al-haris ibn zam'at bun asadiya serebera kenkari ken amar bun yasir amar bun yasir ana meke da gajan qurayni ken no kusui amar bun yasiri arakari ken nangale hamza aro ali kuna aqil bun aswad ken zam'atu akhiwa aqil bun aswad bun muttalib kemrenga ali aro hamza kulli menyi kenga ken no kusui ira kenkari bakano
kenan ala kebe na abul bakhtari bun hisham wala ken qisan sawa taron kama nan nangi wala ko ina disrebe ra kari ken al mujazzar bun ziyad al bilawi ken yana kari nan buke qablari kembira khomi ke qablari ken ma kebe ga ni banu asad bun abdul uzza bun qusay kusro karaga ankara ke qablari badir kota bo kebe ga ni nawfal bun khuwailid bun asad nawfal bun khuwailid bun asad kembira ken khadijatu akhi wai ken kanu ba ke qablari khadijatu akhi wan parce khadijatu bun khuwailid bun asad akin akhi wani nawfal bun khuwailid bun asad kembira badri kota akin kana kahu kahirnuwa kahirin wa kahu kahirnuwa ira kon nan ta akin kanyi ga nyawo islamin wa musir ma ina sa akin kana ita shayatin quraish ani ga nyawo islamin wa musiri khadijata akhi wani ne ka kensuri ani ga nyawo islamin wa nan same madina riyenka ne makanta ga nora ko no wala la kukur nan nangi aken domi abubakari aro talha to domi sidine tikachinga au kamanu uqiri au kamanu khirira ikara kebe gani keyiwe nawfal bun khuwailid bun asad kiya sawuni abubakari aro talha to nan mewari au tiniti kapalema na sawunya keyugo domi su sidine no khirira ikara kemro nya ken qilli ti shayatin khuraysh kendo umair bun wahab qanan tabana tol magaga nyi nyango ka badir kota akendo ali yana mekita kenno qusui ali ra karibakano mar dalame kebe gani khuwail kebe gani nawfal bun khuwailid bun asadiya ali ra ken karibakano nambu ke qablari ken ngale kebe gani nadir bun harisi wara ken qabarin saw atarun kama wara ko innanti himenu ga mana burawu ira himenu ngarantel ya nadir bun harisi wokundi kembra wara ko innanti Allah haranda alin yamari nan tana akanin charbakai kembra ke qablari kebe gani banu asad bun abdul uzza bun qusay kembra kusro karage ya ankara kundi bo kenan ngale banu abduddar bun qusay banu abduddar nadir bun haris wara ko nan dike mo qabla bana ay kenna ke qablari banu abduddar bun qusay serebe ga kara kun diken sara hanan nadir bun haris wara ko nan di alira kenkari ti Allah ranya mariya kebe gani zaid bun mulais sayyidina bilal ra kenkari zaid bun mulais kemra sayyidina bilal ra kenkari keno bilal ra mekita gajengen quraini bilal ra kare bakano boku soro hili ko ankara banu abduddar bun qusay qablan bokebe gani banu taym bun murra qabla ken sena bogari me qabla banu taym bun murra serbe ga krakendi umair bun usman ken kara kuna kare akendo ali yana mekita ali ra kare bakano aro usman bun malik bun abdullah usman bun malik bun abdullah keno kuna mekita keno suhaib bun sinan ar-rumi kena usman bun maliki bun abdullah kari kemra kusro hilla ankara ke qabla kebe gani banu taym bun murra qabla kena sena bugari me qabla bo kebe gani banu makhzum qabla serebe ga krakendi banu makhzum bun yaqza bun murra serebe ga kraken al-as bun hisham wara ken qisan sa taronga masirna umaru yana ken kari wara ko yana umarun negani aro umaru ramekita ken no qusui umaru ra kari bakano aro yazid bun abdullah nambuke qablari kembira kona ken kari amar bun yasir keno amar bun yasir ana mekita amar bun yasir ra kari bakano abu musafi al-ashari aken kahana nambuke qablari akendo kona mekita abu dujanat al-ansari sahibul isabatul hamra sahibul isabatul ahmar kembira abu dujanat al-ansari yiran qasid dumbe gume gajangen qurayende aken yiran qasid dumbe ya sitini iyon kulanga
anya sabu mosri lansariyan kembra ken sabu waqili sahibul isabatul ahmar kembra iran qasidum bi gume akendo keywa na mekita kiyani abu musafi' al-anshariya kenno qusu abu dujanata ara karibakano ara keywo karibakano kenna ngale har malatu bun amr akeno kona mekita akeno kharijatu bun zaid yana mekita kharijatu bun zaid sayyidina kharija aro har malatu ra mekita kenno qusui umar qumume ara karibakano har malatu kharijatu ra karibakano kenna ngale mas'ud bun abi umayya serebegara akeno serebegara mekita ken sayyidina ali karamallahu wajha ken qusui ali ra karibakano ali ra mas'ud karibakano kebe gana abu qais bun walid bun mughira le nyoy wono waqalati abu qais ora ko yinandi serebenu ga iga salamahu iga makata hijrene kay wata khawkundi kemra abu qais bun walid bun mughira akeno hamza ra mekita kenno qusui hamza ra karbakan kebe gana abu qais bun fakiha aken kanaro ali ra mekita ke kana isire himbe ga yiga salamahu qamadun hijrene kembe ga kenno ali ra mekita ali ra ken kana karbakan kebe gana rifa'atu bun abi rifa'a akeno kona mekita sayyidina sa'd bun rabi' akeno rifa'atu bun abi rifa'a mekita kenno qusui sa'd bun rabi' ara karibakano sa'd bun rabi' ara rifa'atu kari kebe gane al-munzir bun abi rifa'a kene rifa'atu ke akhiwa al-munzir bun abi rifa'a akendo ma'an bun adi sayyidina ma'an bun adi kunyana mekita kenno qusui ma'an bun adi ara al-munzir bun abi rifa'a karibakano kebe gana abdullahi bun al-munzir keni al-munzir bun abi rifa'atu ke renyugonga abdullahi bun abil munzir bun abil rifa'a kebe gana keno serebe gana mekita ken ali yana mekita kenno qusui ali ra karibakano kebe gana sa'ib bun abi isab kembra ken qalle ken qibaren yami tarku gumuma parce tarku gumu yonda ko yinanta karabadiri hono khana ra ko yinanti hunen ko tanyino ken sabura tarku gumu iti kure na ya ken qalle parce ko maya kita ken qalle kebe gana sa'ib bun abi isab kembra ken qibaren yami tarku gumuma ya kitai hono ra ko yinanta karabadiri bu gajangun tananu ira wari ken hilakari kembra ken sabura aken qibaren yami tarku gumuma bo kebe gana al-aswad bun abd asad ora ken qisan saw ataron kama ora ko yinanti gajan ngay gilli himbe gara lahidun gina abu jahaliya ti islaminun pegara jibe ka huma me ti meke ike kuna min diga min kenji maga to min jike hamza gara kawa ga madunge ken no kusu hamza ra kari ora ken qisan saw ataron kama nan kebe gane hajib bun sa'ib akendo kona mekita akendo ali bun abi talib ana mekita kendo qusui ali ra karbakano kebe gane uwaymid bun isab kenne hajib ke akhiwa kembra kendo nu'man bun malik ana mekita nu'man bun maliki kendo qusui ara uwaymid ara karbakano bo kebe gane amr bun sufyan kendo ja'far bun sufyan kusrohili serebe gara kukari kendo yazid bun ruqais kembrenga amr bun sufyan ke kenda kenkari bo kebe gani ja'far bun sufyan yaqa abu burda ra kenkari sayyidina abu burda kenda ja'far bun sufyan kari kunyi akhinu hillahi kembrenga yazid bun ruqayat rabbanen kari abu burda ken khana rabbanen kari
kembira kusro hilli kunyi akhinu hilliya nambu ke qablari kembira ke qabla o hagira qabla be koni sisa ora qabla be koni nandangi kingani banu taym ora qabla be koni nandangi kingani banu makhzum abu jahli me qabla kingana abu jahli me qabla nga keta serebe gakra nambu ke qablari agaben mosri awkene masrota mi aronyeru awkene masrota mi ronyeru surata mi ronyeru ke abu jahli me okundi bala gana dunita abu jahli kalle kenni e durandigame ke alla gana dunita halle ora xewani katikinga abu jahli kalle xibar gabe o kenni alla gana dunita ora xewani katikinga i durangala la khiri ka kebe gani ke qabla ban makhzum ke qabla kena abu jahli me qabla banu makhzum bun yaqzan bun murra surat tamiro nyeru kunyankara badr kota nambu ke qablari bo kebe gani banu saham qabla ga banu saham bun amr bun husayf bun ka'b bun lu'ay ke qabla to ngilen mosri banu saham bun amr bun husayf bun ka'b bun lu'ay kemra ke qabla bo kebe gani banu saham qabla serebe ga krakendi kun qablari suro karagi ankara kun qablari bo kun qabla serebe ga kara munabbih bunil hajjaj ora kun qisan sa'a tarong mawti akhinu hillal nubayh bunil hajjaji aro munabbih bunil hajjaji sila Allah hare iga tauna Allah hare qoni dingira suri ko suro hilinyari imiro kayar numbati wa badr ko tayi hilu sukara ka kebe gani munabbih bunil hajjajiya serebe ga kenkari kenni abul yasar yana kenkari bo aro munabbihu renyugo kena al-as bun munabbih bun al-hajjaj al-as bun munabbihu bun al-hajjaj kembra serbe la kenkari kena ali bun abi talib kebe gani akhi wa kena nubayh bun al-hajjaj kembra keno kona megda akendo sayyidina hamza aro hamza na mekida hamza la kenkari sayyidina hamza bo kusro hili nubayhu bunil hajjaj aro munabbihu bunil hajjaj aro munabbihu renyugo al-as bun munabbihu bunil hajjaj kusro sigi sukara badr kota kebe yan sa'id bun abi sa'd bun abi waqas Sa'd ibn Abi Waqqas aro kenda Abul Askari bun Qais Abul Asi bun Qais bun Adi bo kebe gani Asim bun Auf kebe gani Abul Asi bun Qais bun Adi ora ko inda ken kallana tar ko gumu mun samu aken kallana ne serebe ga karibu makentu ora ko yinanti nubayh ibn al-hajjaj hamza rakin kari aro sad ibn abi waqas ko mi sura ila ga kahari na kari bo kebe gani abul as ibn qaisiya ken kallana ken ferege tar ko gumuma sirbani be ga kari tar ko gumuma kata kentuno ken ngale auf ken ngale Asim bun Auf serbe da kinga ken abul yasar kenya na Asim bun Auf kare boke qabla serbe ga kara ura ko yin ndi banu saham qabla kusuro karaga an kara ken badr kota boke be bani banu juma'a qabla suro sika an kara kendi kun soro sigi banu juma'a bun amr bun husay bun ka'b bun lu'ay soro sika ankara ke qablari kun soro sigiri asr hana ken koy umayyatu bun khalafi aken kara nambu ke qablari badr kota qawmayatu aken kara khamo brambe badr gajange nyimbenga kumi gajange qoto umayyatu me ya gawai gajange ndiga mo agi sawndengo sira sukama
ken so kama nan kara nan same ken kane umayyatu ibunte amai munana mbugi me amai munana mbu na sawanya kube ga ko akanu kuyike ure ati kadugara kuyibe wari akanu kuyike ure mosri amai munana mbu bokebe gani amme nyangenga ken sababu burenga ken uqbatu bin abi muaitiya ken ya wusulan beri na wusula lari nandiga akinai na tawtawunu iqabla no mena alkawatate tanwusi na sabati yarunya wusini tira mu nanti awtawuna ntamuna nambu kenno kusui umayyata bin khalafi abutu adiya ikara ni mo onsroni ni satu hongutu nambu kembala mai munana nambu pa ke sababu bure ken uqbatu bin abi muaiti ken ya sababu nabuni babu hale gajangen nyimbenga kumi aya wai gajangen diga mo antaka mana lungo kairnuwa agigi sawndenga ho kama yo kama sukari iga mahimbe kari woke mana burawunu kembere nga kenyi me kona tosiki ari reme ali wala ko inandi are nyi wobe ngi islamaw kaga makata hijire nan ga madina te ali ibn umayya kembere nga ari re nyi wokere atikitenga aya abdurrahman ibn auf ya riwaya ke abdurrahman ibn auf kenyan kama na hilla tar ko gumunda hilla baka abdurrahman ibn auf ya ma kembere nga abdurrahman ibn auf kenyi man kama na diame ke ko tinan same silama on kana kemme nyanyenyi umayyata bin khalafiya abdurrahman bin auf amme nyanyenyi umayyata bin khalafiya kemrenga gayanyi mbenga kumi gayenga qoto akenno ursama to siki arireme amakata honya kemrenga ya abdurrahman bin auf ya kinga na minyanya aya o kinga aw kamana mandoroku aro kahanu wonun kahumame na sawunya gayanyan quraini mandoroke aro kaha aga na kahiri bekari ana andro kenda ka hawo kimbakai nandiga awaratta tenga kimo tani na yaga ni manga aro ho valer manu benuga way babu dramani kenya golle umayyad ibn khalaf qusagara wari umayyad ibn khalaf qusagara akhiri ti tobe na sama salama on kane aga nya khilitai na sawunya amme nyanya nan kaso ala akhir ti gen toy bana abdurrahman ibn auf rikate ate abdurrahman ibn auf ra tiyela inta khilikata hoy himbe khairinga ka madina kuma ndur ko kahanuya abdurrahman tigena ka tinge hay liga yala nyon qadima kenta lagarawa ati agani keriga ni ke mana burawu ike wi do manga sanati nyon qadima gabe iwi do manga sanati nyon qadima gabe kinga ko bana abdurrahman ibn auf kahanu benuro mi anduro ko bega ma khusagaru seri nan ko sagara umayyata ibn khalaf riya tikitenga na are yugo ali na ken kana riya tikiti banega ay mewo iro mena umayyata ibn khalaf kenga tayni ali kenga nogeni aw kama nan diga tayi tiwara ka hu mona burunga ken ko sui aro sayyidina bilal ibn rabah aro ken ko saga katime ken ko sadi tigen umayyata aywa ti aga nakisi yeli ganta kisi umayyatu ga nakisi yeli ke ganta kisi a kenno ko abdurrahman ta dangane atige ira mana burawa kembirenga ike mana burunya ni lo anta manan ki bilal ta gana kisi yeli gana kisi aga nakisi yeli ganta kisi kenno ko sui bilal da siya kane abdurrahman madunga ma abdurrahman dimi bilal wure ikira mana burawo minimo ore amura sigi tamken kandi kenno ko sui bilal ko saga kule lansaru no mena atiya alla dinande mananu ti kya hay kahira wonyon kulanga hayke umayyata ibn khalafi aga nakisi yeli ganta kisi kenno qosui jamali nali korea jamali nalu kori jamangaru kori abdurrahman ibn auf aw kama na kanyon ne ya purga ga wa to khikira mowe na sawon yake mana burawa ire riga yori kaw mana burunye bilal tikenta yana kebe gal lansar no iri kaw bilali iya rentirnte bilali me butunte ni tokel halari Ammar bin Yasir sidna Ammar bin Yasir radiyallahu anhu akusagara umayyata bin khalafi arani woke kena aliya akusagara tancharo ti kahabe chen kotengani ara katune kahana ya katune be akotengani mosri kenno kusara tancharo bakawre taro gumna ko ina tara tage kutubaga ima kenno kusui umayyata bin khalafi arani woke kena aliya kenno kusaqinu ali khanu sen ali ga khanu sen abdurrahman bin auf ayman gamana sege wa atikinga ya ati wasah umayyatu sayhatan ma sami'tu mislaha qat atikinga ya umayyatu bin khalaf arira kanwinan kule ti kule kanai ikema memo abada ke kule kanai ma memo nan samike kane
akule kule khane ken ko tegan mosir birambe agari le ngon tan charon tengar bakawre kinanya Abdurrahman ibn Auf ti ike meto yoto saban nya ala kumpaini kare ya ma Bilal asubudunde umayya tawre budunde umayya tawre keta ikira miri noni senti kira na kutlani kemra ini dumunu kenna kusui ige kusagare kitem purti ige kusagare kitungara nambu iro mena kenna kuganya ti Abdurrahman ibn Auf iman kamana go ti sahabanu Bilal are kapalemu tu yanka kukama umayata ibn Khalaf rire men kama Ali tiri kutukutwa koma ngana anche ngara ngure angawa kutukutu no mowe tiri katu de kahanga katunde kengan yangan mosir kemra urukari kar mo bureni kebe no umayata ibn Khalaf ya kemra akemo baka ke qabla yare umayata ibn Khalaf jama'a na kari gilislamin jama'a ka jama'a ke yungu ma'u kenyi Bilal ya ma jama'a ke yungu ma'u kenyi Bilal ma akeni banu juma'a qablan sire wai bo kenan alare me ke ora ko nanti Ali akenyi sira himbe ga salamawo ka ama hijre nan yaro Allah rimbati wati sire be nura sire fitnando daru qur'ana aya be ga yankuri ora kenkara kemra kenya ga kuseru yare kebe na Aliya bun Umayya kita Amar bun Yasir raken kari harata an charba gawre kempale sabanu yanka kama tikkar nega kenna ngale Aus bun Mi'yar aken khanaro Ali ran mekita gajangen Qurayni aro sayyidina Ali ran mekita Ali bun Abi Talib Ali raken kar bakaro qatar umunda koy honura koy nanti Al-Husayn bun Al-Haris tikenya nakari hono qanati Usman bun Maz'un tikenya nakari kembere kebe gani Aus bun Mi'yar akbara nyami tarhu gumma sirbana be gara kari kema kata twini honuti Ali bun Abi Talib tikenya nakari honuti Husayn bun Al-Haris tikenya nakari honuti Usman bun Maz'un tikenya nakari kembere sirbe ga kara ke qabla de kenani banu juma'a qabla ken ke surosiki umayyata bun Khalaf ari reme aro Aus bun Mi'yar ku surosika ankara ke qabla ri Badr ko tanga kembere har sawo gana diga tai kebe gani har sawo gana diga tai kebe gani banu Amir bun Lu'ay qablani kembere ga Muawiya bun Amir sirbe ga kenkari kena Ali bun Abi Talib Muawiya bun Amir kena Ali bun Abi Talib ra mekita gajangan Qurayni kena kusui Ali ra karbakano ka honura ko enandi Ukasat bun Mihsan tikenya nakari ala kulli hali ke menun tanyi mene tarkhuni anga yini huwa kalli walma ange ngamir nan duwa nakari kiyani sertana nakari kemira ala kulli hali kebe gani Muawiya akallen kuni ila ken sabatne ka sirbana be gara kare Ali aro ukasai kenya amitar hugumuma kenan hale Ma'bad bun Wahab kendo jamana mekita kendo sorohili Ma'bad bun Wahab kembrenga Khalid aro Iyas kene Bukairi remumpele Khalid bun al-Bukairi aro Iyas bun al-Bukairi kun sorohili kahu Ma'bad bun Wahaburi ila kari kembra kusro hilana kar Ma'bad bun Wahab kembra kusro hilana ikari qahunu qanati Abu Dujanat al-Ansari sahibu isabat al-ahmar sahibu isabat al-hamra iran qasidu migume honu ra ko ina dikena kari kembra ala kulli hali serebenu ga kara Badr kota tar gumunda honu tontu bo hono no kunto matwi ikallanun kana mutwi ala kulli hali asren kute awno harsa ka alla gana dungete kotatana wa saqa atarongama na sabunya gajan Qurayna sumatwi ora ko nanti ala kulli hali tanyere sere khoni kenwo kala kahir nundi tanyere sere woke mana burawno gili kahir nyumman kondi bala gana dungete harsa ikutungono ora khemon katiya na wala kallege wala lakhe o ken signi yele Allah gana dunya tay ko tatana o dangine ta kutenga na wala ke sawra fame na kitari o du'a on qarna o Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'watal mudtarin rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma
أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجابة، وارزقنا قبل الموت التوبة، وعند الموت الشهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء السعيد.